Irwankari mingisero mkanalo na FM ngot minute ntsani pele ora khumemberi nhlekane mingisero me kolonga ningiselo rko la Gauteng Mpumalanga no for Limpopo na kuma ori streaming ya mkanalo na fm.co.za mina ni khalanga pet matebo la ngwana smart watch mo xithlango mashingirtano wa chajana makunelo wandandazi ekomkela mingisero me kolonga kingiselo rko la Gauteng Mpumalanga eno for Limpopo na wikuma ku ori streaming ya mkanalo na fm.co.za bashporisa ngopfu a Giyani vala kuhlamula hit makarati ya ngavulavula hito amupani vala kulakuna hit makarati ya vulavula hito tatimhaka ta xivilelo lexi mi nga ta na xo xa ku yiviwa ka swifuyo hi ndlela yaleyo va kombisa ku timhaka ta ku swi tikomba onge ti mhaka hi yeleyo ya ku yiviwa ka swifuyo swi le ku tikeni swinene swifuwo leswiwani swi yiviwa ngopfungopfu tihomu ku na vanhu lava va hetelaka va tifumisa hi tihomu leti va nga ti fuyangiki se ta va kha hi bula na bona hi hafu kupela ora ya 12 kambe sweswi a hi twi wena ku uri yini u angula ku yini ka 0860002543 kumbe tirhisa mathebula dp@sabc.co.za kumbe mi tirhisa handle ya X ya @Afrika Mungana kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911 hi ndlela leyo ta va hi kota ku twa ku n'wangulo wa n'we wu ri yini mi khomete timhaka hi ndlela leyo ku ra ka Munganalo na FM makomba ndlela na nkulukumba la ngulava hi nkumini Peluka Daniel Mtombeni nkumini 100 hi nkumini sa cancer swinene n'we mi nga n'wi byela ku a hi ri ku n'wi laveni hi nkumini hi ndlela leyo n'wina va le ka tana na pulani swi famba njhani va hetele va vele ku vulavuleni na n'wina va masipala wa Collins Chavani sweswi va nga tshembisa ku va ta swi landzelela swiphiqo leswi mi hlanganaka na swona ngopfungopfu loko mi ka mi langutaka timhaka ta mafambelo na switarata swa n'we ku va le ku mi pfuneni vele ku mi pfuneni ke loko va nga ri ku mi pfuneni hi byeleni phela hi ta kota ku vona ku hi nghenelela njhani hey matandza mi ri ku endla ka yini a ni hina a hi tikhayini to xavaxava na se a hi swi voni swilo leswi ho twa ku tena vanhu va ka ku yo matandu kama hi ku tumisela Munganalo FM ku khomete timhaka hi ndlela leyo ka 0860002543 u nga tirhisa na mathebula dp@sabc.co.za tolo masitsundzuka ku simekiwa xiyenge lexi ya xi langutanaka na timhaka ta mindilekano ya Afrika-Dzonga ne lexi ya xi simekiwa ximfumo kusuka le amusina Abide Bridge ntirho wa wu endleriwa laha Musina Showground laha a ku tena president wa le Zimbabwe Emmerson Mnangagwa se loko ni kha ni languta mahungu tolo ni yini ya kuma timhaka ta leswaku mahungu ya ni veka ka xiyimo xa ku ko fana na le makutsundzuka le a dorobeni rin'wana ra Afrika-Dzonga andaka loko se tiko ra Namibia ri kume ntshunxeko ri hetelela se ri va doroba ra le Namibia Walvis Bay mari vona ndhawu liya yi le ku kurisiweni hi xiyimo xikulu ku endlela leswaku yi ta kota ku va ndhawu ya ku yima swikepe na ku vanhu va kota ku hetelela va hetelela va languteka timhaka ta ku va swikepe leswi va tikhampani ti kota ku teka no rhumela swilo kusuka le a Walvis Bay swi le ku tekeleni ikhonomi ya Afrika-Dzonga mintirho na mali hikokwalaho ka ku tsandzeka ka vanhu lava va nyike ntirho walowo va lava nge le ku tshiketeleni ntirho sweswiwa xo sungula xa vumbirhi lexi xi nge le ku endlekeni Afrika-Dzonga ku sukusela malembe ndzhaku ku fika hi 2008 gezi a ri nga kayiveli se swi vula ku sukusela 2008 se ku sungula ku kayivela gezi ku fika ra namuntlha na sweswi se swi vula ku vanhu lava mi nga va rhuma ku va mi ndlela sweswo a va swi koti vo mi tlherisela ndzhaku hi yo mhaka lava xavisaka ti-appliance leti ti lavaka gezi ku xaviwa ka swona swi le ku yeni ehansi hi mhaka ku vanhu a va ha xavi ku kwa gezi hi mhaka ku mi rhume vanhu kumbe mi thole vanhu kumbe mi nike vanhu ntirho wa ku va mi fambisa va nga swi koti a Joni hina kaya mata hi makuma tipompini tetiya ta le xikarhi ta ku mi ya kuma mati le khoneni kumbe le khoneni sweswo swa ku taniya kambe loko hi Joni a hi swi tiva ku mati hi makuma ndlwini a nga swi tivi wa Joni ku lava wilibara ku ya ka mati kambe hi mpfhuka mi nyika vanhu lava nga swi kotiki ku fambisa xiyimo hi lexi se n'wana ku laha hi nga kona sweswi loko mo languta sweswi nxavo wa mafurha hi na vuxaka na va Russia hi na vuxaka na
na va Iran swi nga hi pfuni hi mhaka ku hava hi swi koti ku hlantswa oyili hi mbisi hi tirhisa yi va switirhisiwa swa mafurha loko ri va swi kota hikokwalaho ka yini hi nga xavi ke sweswi vanhu va lava nga mi rhangela va le ku ndleni ka yini va le ku hlengeleteni ka yini mihleketo ku loko petiroli yi tlakuka n'hweti leyi taka va ta ndla yini siku rin'wana khale ka president Jacob Zuma ka n'hweti yin'wana va tshama va ku ho yi nga gonyi petrol a hi swi tivi ku switandzhaku swa ku ku ve yini kambe kwalaya hi swi vonini ku va jinge va teka xiboho kambe sweswi ku loko tekiwe xiboho xa nchumu sweswi ni nga tshama kwala ku tekiwe xiboho xa yini holobye gwede mani ta xitolo kunene ve le ku vulavuleni na va migodi ve le hayi mi nga se swi languta swa ku ku retrencha vatirhi ku na xungati swa ku ku na vanhu lava nga ta heleliwa hi mintirho lomu migodini va nga se swi languta hi mhaka yini ku hamba ni gezi va ta tirhisa ku yini ku ri hava gezi va ta tirhisa ku yini ku ri hava swo rhwala swicelwa swa vona swi ya kota ku famba swi ya matikweni man'wana swiporo swin'wana swi tirhi va ta tirhisa ku yini ku ri hava mati mara miri va nga a hi ku timingiseriwa mi 0860002543 hi yo mhaka ku timhaka ti tele ku na balo yi la layinini na teka riqingho ra yena ndzaka leswi hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM kumense vutimini hati bile awara ya 12 balo yi nhleka Ayi mpfukeni koteka. Epfukeni n'wina minjhani? Ni ta ringeta ku tlakusa ritinyana mukhuhlwani nyana. Koteka ku le ku tikeni. Ende matikelo ya kona hi lama na sweswi la mahongweni ti va ku va ri na reserve yin'wana kwala Gauteng yi pfulukile. Swi endleka yi teka masiku yo tala yi nga si lunghisiwa. Va vulavula hi va Sandton or kwini sweswi ni tsuka la mahungu ya 11. Anzi mara leyi a ni lava ta nghenela yo koteka i nga ri ni tshama siku rin'wana ni nghena la ka nongonoko. Kumbe mi nga hi pfuna mi hi lavela vanhu va transport ne but ku na problem va ku lumba lava skuta na tibasikiri hina hi famba kula patwini timovha ku na problem na sweswi na ha vula na namuntlha koteka na problem and hetelela i va wa wrong ku ri ku vo nghena vasela basikiri yi ta hi xiehlo xin'wana yi tsutsuma swa swa 40 i hlanganisa futhi movha leyi ta i famba na movha leyi i rhangele movha mina ni fanele ni bikelana movha lowu ni hlanganaka na wona kambe xiphiqo yini swo vo ka va nga landzeleli milawu vo ka va ku endla ka yini a va landzeleli milawu eboteka a yi le ku landzeleriweni milawu hi ku xo sungula xikuta ma ta xitamatsema ne xitamatsema mi ri xo uri loko mi ya tsuka le mahlweni tigrosara ta vanhu ti halakile loko mi languta ku i lo tlumba movha ya vanhu futhi a va hloniphi va sori ku tirhisa ku vasala va ku mahli vo va tirhisa swikuta ngopfu a va le ku hlonipheni ka patu botet a va le ku hi hlonipheni la patini mara se mi fika njhani kwalani swi na nkoka sweswo swa ku va tirhisa swikuta va le handle ni vula ku swi nghena swi lava yini sweswo a ni vona swi ri na nkoka hi ku ni tirha kusuhana na vona a ni na lava van'wana va dirayivha timovha va huma handle loko ku ri i mhaka ya vanhu va le handle ni vula ku majority ya vona lava nga tala i vanhu va le handle a va landzeleli milawu kambe loko va nga landzeleli milawu swi vula ku lava va fanele va vona ku va landzelela milawu hi vo va nga ri ku tirheni that's why ku hi pfuneni but mi se mi nghena ka nongonoko wan'wana bazi leri va ri nge ti-problem na swikuta na tithekisi to ka ti nga ri nawini hi pfuneni hi vona ku mhaka leyi a patwini hi ndlisa ku yini a patwini ti-accident leti nga le ku humeleleni laha but ti tele ngopfu ti tele ti-accident mendrela accident swikuta no nghena hi swona mara ti-accident leti nga laha ti tele but ti tele ni mi twi ka tika la patwini Namitiri Botomi. I can't. 0860002543 nakona ku Afrika Wa Vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ndlela yele a ku tin'wangulo wa wena u ri yini ku ya amahlweni hi ndlela ku le ku tikeni sweswi ni vulaka ku swilo swi le ku tikeni a hi kuti ku u ri yini kwalongo ko kambe mina na pfumela ku lava mi nga te va mi pfuna ku mi fambisela tiko kumbe ku mi fambisela tindzawulo kumbe ku mi a va swi koti swirilo leswi hi rilaka hinkwaswo hambi un'wana ni byerile ku vilerisa hi ku kwala ka malavulelo la a ni tivi mathemi le ka xiyimo xa kahle hi bye ve ri vatirhi van'we va swi ri magondzweni a va tirhi hi ku hela ka vhiki hi fike njhani kwalaho ka ku va nga tirhi hi ku hela ka vhiki se va le tihofisini va tirha msomono ku fika ra mintlhanu a tlhela vula ku na tinghozi to tala leti humelelaka ka tindhawu ta ka malamulelo hi mhaka ku va ku ri hana maphorisa loko swo famba kahle MEC lava va langutanaka na timhaka leti va ya tshame na vo la studio laha vhiki leri taka loko swo famba ku ya hi leswi nga le ku kunguhatisweni swona se na vo va ta hi pfuna ku twisisa ku kahle
maphorisa ya swa le magondweni ko tirha va sesimhloti ntsena na ve le ka masipala wa Giyani hi ti-weekend n'we van'wana mi tirhi valo enhlekani Sikale botas. mi pfukini Sikule lova. hi pfukile papa cancer Na ku nghena ka le kumombo mala ka Tiko ma. ya Leswi swi vona ku hina vanhu tima ku ra. oh vatkongo ri va tsema ntiyo ku endlekeni kambe ke mi nga rivali ku hi le ka stage 2 xa ku tirhisiwa ka gezi ku siyerisana leswi tisiwaka n'wina hi ku tinyungubyisa hi va ka Eskom. Khalanga Pet Matebula eka Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. 0860002543 un'wana mingiseri loyi nhleka papa Minjani butpet. hi pfukile n'wina minjani No cancer ku nghena la yo sungula ku nghena mina ni Muvenda a ni swi tivi ku ri chana ni Xitsonga xa mina ni ta ni twisisa kahle na mara na ku ringeta. ni le ku mi tweni sweswi mi nga le ku vulavula hi swo hi swi twaka sweswo yana ni mahlweni Butpet tolo president wa hina a ri le a border gate. Va kha va vulavula hi timhaka ta border gate ku ri border gate vanhu va nghena la. Sweswi a ku na vo ma 3 hours nyana kuna basi leri nga khomiwa le a N14 ri karhi suka kona le a Zimbabwe ri ta haleni kuna muisa n'wana a nga khomiwa la i khomi swo bulusa hi fika njhani kwala ku vanhu va ku va la ku ringeta ku ri va lunghisa la border munhu i himbi hi kwihi xivutiso xa kahle ngopfu sweswo i ku loko mo swi yingisela mi ta swi twa na ku a ku le ku vulavuriweni nchumu a ku le ku vulavuriweni nchumu hi matlhelo ya lamo ku ri hundze njhani le a border gate loko ku ve ri ze ri ya kumeka se ri Pitori ri Joni ku ve hi fika njhani kwala hi fika njhani ene nkinga yena hi le Butpet nkinga yena hi le hala ka tikweni ra hina loko swilo swi nga swi onhaka a yi lunghise o lunghisa loko swilo swi onhakile i xiyimo xin'wana xo biha xexo hi nga langutana na xona ene na tsaka ku mi te na tlhelo rero mingiseri wa mehe hi ku hi la se hi nga swi twiseki na hina ku hi fika njhani ka xiyimo xexo lexo ni khensa swinene Butpet ni khensa swinene ro sungula ku nghena la ka nongonoko wa n'wina ni khensa swinene wa ngamana hayi u koliwa rine ri koliwa na rine chanda nta chin'we nduna i vutise xivutiso xin'wana xa nkoka ngopfu laya ku ri hundze njhani hinkwako la ri hundza hi le riya basi ri ze ri ya kumiwa Joni kumbe kolomuya kusuhi president va ri kwala to a hi ta ku kumbexani morali ya ha ri henhlanyana ku vanhu va ta tirha va le ka swona na vula mina ni ku loko munhu a kumeka nga ndlangi leswi a fanani la swona hlongolani a vati hi ku sweswiwani shift hinkwayo la yi ri koho laha a Beitbridge hi yo yi fanele yi famba namuntlha yi vhe yi hlongoriwa sweswi with immediate effect kwala na kwala kambe hayi papa enhlekani minjhani Butpet hi pfukile ku na minjhani pfukile ni na timinete tinharhu mi ri yini n'we hina na problem ya mati ku n'wadzidziki ma timiwile ve le michini yi onhakile ene munhu loyi a pfulelaka mati dizela u yi kuma loko yi va yi teka la va yi tekaka kona va yi teka yi suka yi ri hosini se loko hi ya landza lowo u pfulela mati hi vuxaka kumbe hi vanhu va ka Hlungwane tanihiloko tiko ri ra ka n'wadzidziki wa ku rhanga wa ka Hlungwane va pfulela loko ho ta va 4 ta haka hi vo ma 4 kumbe 5 na madamu a ku pfuleliwe mati ku pfulela mi vulavula leswi swo tala hi nkarhi wun'we a na ha swi twisisi ku xiphiqo se i yini la a hi sunguriseni ka n'wadziki ku ha mati xa vumbirhi michini yi onhakile hi tsombula so va ri michini yi onhakile michini loko hi ya cheka laha ku tekiwa michini yi famba hi ku diesel na petrol ya xavisiwa loko ni fonela papa mi nga katsakatsi phela hi nge mi twi leswi mi nge le ku vulavuriseni swona ni ri ka ku nga dzeki ku ha mati hi mhaka ku yini michini wo onhakile mara va ri michini wo onhakile okay
se loko ku muchini wu onhakile hikokwalaho ka yini wu nga lunghisiwi loko hi zama ku fonela mukhanselara a nga khomi foni loko a khoma foni o miyela wa swika okay a hi hundzeni a hi yeni ka leya diesel kahle leya diesel a mi la ku ni byela yini diesel yo xavisiwa ende vanhu lava va xavisaka diesel a va vona a va tiva ende va ka mhani va xavaka va boxa mina vo swi vona hi matihlo a xavisela van'wani va makhelwani va mina va fambaka hi movha van'wani va tele na switarankani na timovha ku xavisa mani diesel leyi a pfulelaka mati loyi a pfulelaka mati i mani wa tiveka kwala tikweni la ka n'waziziki loyi a pfulelaka mati i mani i Amos mani Somela Amos mani Somela Amos Hlomela se Amos Hlomela mi hehla ku i xavisa diesel n'we hi ku a ni diesel hi a pfulelaka mati ni loko a teka hi ya ngi vona loko a khateka a xavisela va movha na la switarankani hi swistruturu swi tsona siku n'wana n'wi voneni a ya teka swistruturu a yi movha yin'wana kha a yi dlila a mutini wun'wana wa makhelwana a kha a yi chela kha a famba a ni vonini se loko sweswi vanhu va lava ku n'wi landzelerisa Amos loyi mi nga hi nyika vumbhoni n'we bya ku komba ku Amos ri ku xaviseni diesel mina ni nga mi nyika vumbhoni ku a ni yo swi vona hi matihlo na hewe swi voni ku ri hi va vonisi okay se mhaka ya le mindleyini yona loko mi swi vona ku le ku xaviseni ka diesel me ni zame ku fonela mukhanselara tanihiloko a ri i mani mukhanselara wa n'wena Calvin mani khamba xivulavulo Mahlawuri Calvin Mahlawuri okay se loko mi va fonela va ku yini tatana Calvin Mahlawuri a nga hlamuli nchumu ni vula ku mi ze mi nga vulavula na vona mi va byela ku hi phela ku loko yiweni diesel la a ni yangi ku ya na vulavula na yena ku fonela ni vula ku loko mu n'wi fonela a khoma a ku yini miyela a nga hlamulani ku se u wa langwa mixaliwa a pfulelaka mati ku va ka mhani a ni mavati va wa ka mhani loko wa va na mati va kolojana ku va ku rhangi mani loko a va fonisa a langwa a tima michini a famba loko hi n'wi fonela a tlha a vuya loko hi byela mukhensela a tlha a vuya a ta pfulela se ku xavela 1 2 3 4 na 2 3 hinkwayo a ka ha ri na mati diesel loko ku hi le ku xaviseni ni mi tweli papa ni khensini nkarhi wan'we i mani ta vona ku mi pfuna njhani hi kombela ku mi pfuna mi landzisana na laha yi tshama kona diesel a ku na ku ri holo veri mbuti yi dyani a yi nga khungiwa kona se swi vula hi sweswo ni mi tweli papa ma swi twi hi sweswo a hi ka hi vula swona ku tiko leri ra n'we leri a hi tweni ku mahungu ya wari yan'we mi ya yimisekwini mzamani hi laha hi nga kona mingisero mukela lona FM la ku ya ka xiphorisa xa Giyani hi ku rhumiwa hi xiphorisa kumbe hi mukhomishinara wa xiphorisa xa Mopani General Mashava se lava hi nga ta ka hi bula na vona i Sergeant Records kambe ke hi nga se bula na vona ma swi twa leswi hi vulaka swona ku tiko ra hina ri bole ku fika kwihi munhu loyi a xavisaka loko va ku ri ntiyisi ku bot Amos va xavisa diesel ne he bot Amos loko ku ri ntiyisi leswi mi swi ndlaku mele ku hi onheleni tiko mara no hleketa ku ha swona lexi endlekaka i ku vanhu lavawani va va thoriwile vanhu lavawani va va kha va hola kambe va tlhela va ndla yini va tlhela va ti holela ma swi vona hi leswi tiko ra n'we se ri nga fika kona ene a ku ndliwi nchumu hi swona lava va fanele va ndla xa n'wanchumu a va le ku ndleni nchumu ai hi va ni amukela tatana kumbe Sergeant Records va ta vulavula la hi ku rhumiwa hi General Mashava lava va nga mukhomishinara wa xiphorisa a Mopani lava va hi vulavulaka hi timhaka ta ku rila loko mi nga ku kombisa hi timhaka ta ku yiviwa kahle ku nga ri ku yiviwa ka swifuwo hi nga swi angarheli ka ku dlawa ka tihomu Sergeant Records nhlekani nhlekani na le ka vayingiseri a ni chuhwini ni ku kumixani no mi kuma hi nga mi kumi hi ku na swi tiva ku tanihi xiphorisa ka matlhelo mamalawo mi wele hi papara ntima
andaka ku lahlekeriwa hi van'wana va lava mitirhaka na vona hi sweswi swa kwala misaveni tinghozi ti nga koho sweswo hi rila na n'wina erikhotso ko va xiyimo xi sindzisaka ku hi mi tisa moyeni na loko mi ri ka xiyimo xo tika hi ndlela leyi. Inkomu xi tlhatlhensa ku khomiwa xikatla hi xitichi swi vula ku hi va nkoka na le ka n'wina xikan'we na le ka vayingiseri va Munghana Lonene. Xiphiqo hi lexi ve ri ku na vanhu vo tiphina ve ri mapoto yo tlhutlha leyi a Giyani leyi tinyama leti ti nga tivekiki na ku ti huma kwihi hi ndlela yeleyo se va hehlaka ku va xiphorisa va endli nchumu loko vanhu va ka va dlayeriwa tihomu ta voho swi tlhe swi duma ku na munhu la ka maxavele la a nga le ku ti vuyeriseni hi timhaka leti ta tinyama ta tihomu ta vanhu n'wina tanihi xiphorisa a mi ndli nchumu mi ri yini n'wina mi tiva yini n'wina hi timhaka leti ta swihehlo leswaku yiviwa ka tihomu na ku dlayiwa ka tona rikhotso. Inkomu hi nga vula hi tiyisisa ku milandzu ya ku dlayiwa ka tihomu ya kumeka yi karhi yi mangariwa nkarhi wun'wana yi mangariwa hi nhlayo ya le henhla swinene laha mi nga kotaka ku va mi swi vona ku i ntiyiso leswi swi vuriwaka hi vayingiseri swi va swi ri aku humeleleni ku nga ri leswi ya swin'wana swa ku a hi ku ndleni ka nchumu hi swona. Minkarhi yo tala loko ku mangariwa milandzu ya muxaka lowu kun'wana mi kuma ku munhu o khayineriwa xivana hinkwaxo nkarhi wun'wani to tala loko ku mangariwa milandzu leyi i tihomu leti mi kumaka ku va ti tlele emakhwatini kumbexana ti va ti ri emagondzweni. Se hi nga tiyisisa mahaxi ku i ntiyiso xirilo xexo xi kona kambe ku nga ri ku a hi le ku ndleni ka nchumu nakona hi tiva va ehleketeleriwa hi swiba hi makatla. Xiphiqo lexi hi nga na xona hi talaka ku va hi xi yisa na xirilo xa hina aka vaakatiko entirhisani mahaxi ku nga ri hi ku langisa ngopfu hi tlhelo ra tihomu nga mi nyika xikombiso sweswi loko ni huma ka ntsongo laha hi na incident leyi nga endleka aka dzingidzingi laha ku nga dlayiwa wa xisati a tlha a hisiwa. Vaakatiko va rhasi swinene va vula na vito ra miehleketeleriwa vana ta ya ringeta ku hisa muti wa munhu laha hi nga n'wi susa amutini ku a nga tshwi a ti ya police station a ta kota ku byala vutihlamuleri kambe na namuntlha na sweswi ku hava na munhu na wun'we wa muakatiko loyi a nge maphorisa hi mina loyi ni tivaka leswi hambiloko ri ka o vula swilo a ri xihundleni kumbe ehleketeleriwa hi n'wi vona a va a ri exitokisini xiphiqo lexi hi nga na xona mahaxi. Kambe a hi vangela nkateko wa ku twa muyingiseri loyi a nga tisa xirilo aka Munghana Lonene aka vhiki leri nga hundza hambiloko hi xitwe xi henhla kambe aka xikhumba i ntiyiso ku ve na tihomu leti ti nga dlayiwa ivi ti ya kumeka aka ndhawu yo karhi aka maxavele laha ti nga fika n'winyi wa tona a vula ku i tiva hi leswi na swin'wana na swin'wana mi ta tsundzuka ku vafuwi ha va hlohletela ku a va brandmark swifuwo swa vona. Endzhaku ka ku kumeka ka swifuwo swoleswo n'winyi wa ndhawu liya a nga kumekangi laha hi nga pfula nandzu hi nga ku n'wi laveni. Ndzhaku ka siku rero ra mhangu yeleyo hi siku ra vumbirhi a ku tele a khoto ya Giyani mahaxi lava vafuwi va nga kumeka va ta a Giyani ku ri na mahungu ya ku miehleketeleriwa hi yaloyi i khomiwile ene swi va swi nga ri swona. Leswi hi nga na ku tshemba swinene hi ri xiphorisa ku hi swin'wana swa leswi nga hlundzukisa vaakatiko hi ku i mani loyi a nga ba bembele a vula ku na miehleketeleriwa loyi a nga khomiwa a nga nghena a khoto hi siku lero a hi swi tivi na namuntlha na sweswi ku i mani kambe hi pfule nandzu wa ku dlayiwa ka swifuwo laha endzhaku ka loko van'wani va vaakatiko va tini va ta hi luma ndleve mi ta tsundzuka mahaxi ku na munhu loyi loko a mi luma ndleve a swi bohi ngopfu ku va hi teka mavito kambe hi landzelela leswi va vulaka swona. Va hi nyikini vito ra n'winyi wa ndhawu leyi tihomu leti nga kumeka kona. Xiyenge xa hina xa vuhlori hi vulavula sweswi va busy swinene maphorisa ya hina ya ye ku hlayanyana na tindhawu leti hi hleketaka ku hi nga n'wi kuma aka tona hi nga n'wi kumi laha hi nga hetelela kwala a xikarhi ka vhiki leri humaka a rona ku nga ta wun'wana loyi a nga ti tivisa ku hi yena loyara ya munhu loyi a nga ku n'wi laveni naswona munhu loyi i ta n'wi tisa a ta n'wi henda in emaphoriseni. So loko a vula yena loyara hi lavi ku tiva ku munhu loyi hi nga ku n'wi laveni i le kwihi a nga humeleli ene hi ringetile ku va hi trace hi tindlela hinkwato leti hi tivaka tona laha mukhomishinara wa xifundzatsongo xa hina xa mupani general Mashava va nga hetelela va teka mhaka leyi va yisa aka xiyenge xa vuhlori lava xiyenge xa vuhlori hi vona lava kotaka ku va va hi pfuna swinene ku va va karhi va landzelerisa vanhu lava va kumekaka va ri kona. Kambe mahaxi vayingiseri na vaakatiko a va swi tekela enhlokweni leswi hina hi n'wi lavela ku a ta hi pfuna hi vulavisisi handle ka loko ko va na loyi a nge mina ni ri hi yena mudlayi
lexi hi chavisaka ku loko ku ri na nandzu lowu nga mangariwa wu nga ku lavisisiwini hi ta aka xiyanimoya mi nga kuma ku mahaxi sweswi hi nga ku vulavuleni xigevenga lexi xi le ku yingiseleni i le ku tweni ka xiyimo xa leswi nandzu wu nga hi xiswona hi karhi hi swi tekela enhlokweni hi tlhelo rin'wana ku i ntiyiso vafuwi va hlundzukile i ntiyiso vafuwi kun'wana va hetelela va luza ku tshemba aka hina mufambisi wa xitichi xa Giyani brigadier Sirakwana aka n'hweti leyi nga hundza va vitane nhlengeletano ya vafuwi aka Siyandani lava nga vitana na vurhangeri kusuka a province ya hina ya Limpopo brigadier Masingi ku va va ta kota ku va addressa vafuwi laha hi nga va na ntshamo lowu nga teka tiawara timbirhi ku ya aka tinharhu hi karhi hi burisana hi ringeta ku hi vona ku hi nga ta yini hambiloko hi nga swipalo swi aka xiyanimoya kwalaya ka yindlu ya liya mahaxa ka ntshamo waluwa loko hi huma hi byeriwa ku kwalaya a mi tshame kona ku na makhamba yo ringana manharhu lama a matini aka nhlengeletano lava a vo tela ku la ta yingisela kumbe vulavula hi yini se hi swin'wana swa swiphiqo leswi hi kumeka ku hi hlangana na swona mihaxi swi endla ku vulavisisi lebyi byi kumeka byin'wana byi ri karhi byi nonoka byi pfunyiwa hi timhaka ta ku na vo vafuwi ku va ku ri na makhamba lava mi kumaku na vona ve le ku tirhisaneni na vona va karhi va teka swifuwo swa vanhu se loko mi teka vuxokoxoko mi nyika loyi mi nga si za mi khoma suspect i balekile ene mi nge swi tivi ku i va a karhi a swi tivisa ku yini kasi loko ri ku a hi tirhisana a hi ta kota ku va hi humelela i ntiyiso mahaxi a hi swi bihi makatla swifuwo swa vanhu swi le ku dlayiweni kambe kusuka loko hi ri ku laveni ka miehleketeleriwa loyi hi nga kombisa ku ka mavhikinyana lama nga ku lavaneni na yena milandzu leyi nga mangariwa ya ku dlayiwa ka swifuwo i mune ku mangariwa ku dlayiwa ka homu ka ngove and then tolo ku yiviwe timbuti aka Mageva na homu yin'we hambiloko ni nga ha swi tsundzuki kahle ku hi le kwini nhlayo ya ku dlayiwa ka tihomu ka ti-police station leti hi va ku hi langutisana na tona ku nga Malamulele Saselamani Sikhosese na hlangana na Giyani hi yoxe kusuka loko hi ri ku laveni ka va ehleketeleriwa lava nhlayo yi kumeke yi ya hansi laha hi kombelaka swinene aka vafuwi ku hava xo tlula ntirhisano mahaxi a va swi twisisi tirhelo ra hina hi ri maphorisa i ntiyiso ha va pfuna ku lava swifuwo kambe a hi nge risi tihomu mahaxi I'm sorry loko hi nga swi vekangi kahle ku tihomu leti dlayiwaka va kumeka vafuwi va vuya kaya ku na muthori loyi va nga n'wi thola a vuya kaya va tlha va n'wi nyika na vuswa a dya va n'wi tholele ku a lava tihomu i vuya mutini wa vona va tlha va n'wi nyika na swo dya a dya leswi a nga tholeriwa swona a swi kona swi le nhoveni a na hala ku kamba sweswo rikhotso ni khomele ku mi nghena rin'we a na hala ku kamba sweswo kasi swifuwo leswi swi yiviwa a khwatini hi mhaka ya ku swi tekeriwa varisi kumbe swi yiviwa khwatini hi mhaka ya ku a swi tlhogomeriwi na se mi tikomba mi nga mi kombisa ku ongeti to tshama ti ri muhwaneni waya a ku na ndhawu leyi mi nga ta ku loko mi famba hi magondzo ma hina Magiyani mi ta kuma ku nga ri na swifuwo hi yo mhaka hi kombela ku a hi tirhisaneni loko mo suka a ka Hlomela mi chayela hi gondzo leriya mi ya fika a khoneni ya ka Nsavulani loko mi nga ri na laki yo tlumba homu swi vula ku mi ta va mi hindze tihomu to tala leti mi nga ti vona ti ri egondzweni i tihomu leti nga na vinyi loko ti tshame ti ri 160,000 yi sele gondzweni n'winyi wa swifuwo i tlhele a kaya loko ti dlayiwa maphorisa va na maxaka na vadlayi va tihomu hi leswi minkarhi hinkwayo swi tala ku swi va hi xiswona laha swi nga ta mi veka kahle a rivaleni mahaxi ku na ku pfumaleka ka ntirhisano a xikarhi ka hina na vafuwi kambe loko ho khomana hi va nyandza yin'we hi timhaka ta ku loko mo va twa vafuwi loko va ri la mahaxi a va rili hi vanhu vo tala va ta mi byela ku loyi hi rilaka hi yena un'wana i le ka Maxavelo lowun'wana i le ka Khakhara lowun'wana i le kwini va va hlaya hi mavito mi kuma ku na xandla a va tati mara hi ri maphorisa ya Giyani hi ri vafuwi hinkwenu aka ti-police station hinkwato leti hi nga ti longoloxa na hi nga tsandziwa hi vanhu lava nga ta teki na xandla ku va hi tirhisana hi humela a rivaleni hi kota ku vona ku vanhu lava a makumu ka siku va khomiwa kambe muhaxi mi kuma ku sweswi hi nga ku vulavuleni va swi tiva ku na vaehleketeleriwa lava hi nga ku va laveni hi nga va hi vulavula sweswi mahaxi mi kuma ku na homu leyi nga ku dlayiweni va swi tiva ku sweswi maphorisa aka xiyanimoya a va vulavula hi swimanimani swi vula ku miehleketo na matihlo ya vona ya languse tlhelo rin'we ku ya tumbuluka midlayi wuntshwa xikulukumba la muhaxi i ntirhisano ene timbuti sweswi ti le ku fambeni na tihomu hi nga tleli a kaya swifuwo swi ri nhoveni hey ya a leswaku hayi mi ntsandini mi hetsela na mi twa mi ri hi nga tleli swifuwo swi ri nhoveni mi hetsela mi ku yini rikhotso ra ku xiyimo xititani mi tsundzuxa yini ka vaaki hi ta va brigadier Sirakwana futhi va kunguhate ku hi va na nhlengeletano
ka tlhelo reriya va ri la ku hi rona aida ka hosi Ndengeza kumbe xana kun'wana kwala ka hosi Nhlaniki laha hi nga ta kota ku va hi tlha hi vitana vafuwi laha hi hlengeletana a ndhawu yin'we i ndlopfu ya hina hinkwenu a hi ya xiphorisa ntsena ku dlawa ka swifuwo hi lava ntirhisano hi timhaka ta ku loko milandzu leyi endlekile kun'wana hi ndlela ti-DNA ene swi teka nkarhi mara loko mi kume vaakatiko mi vulavula na vona swi vula ku ntirho wa vona ku to va ku ya ka Afrika wa vulavula va ya va hlundzukile ene mi nge va soli hi timhaka ta ku a va na vutivi mara loko hina hi huma hi ri stock first hi ku hi kombela ti-stock forum a mugangeni ku ri loko ku ri na swiphiqo swa muxaka lowu hi kota ku va hi vonisana ku hi nga swi endlisa leswi hi kota ku hi khomana hi va nyandza yin'we se vafuwi a va ti ene mi kuma ku immediately mi heta meeting siku lero ku dlayiwa meeting lexi le tsalaka ku vula xona mahaxi i ku a hi tirhisaneni a hi nyikeni maphorisa vuxokoxoko hi nga chavi kumbe mi nga si famba rikhoto ku na mulandzala i mani twa ku vuveri yini kumbexani va nga hi pfuna swin'wana mulandzwa ehlekani kona botsat minjhani eko lexi mina ni xi rayizaka kane i ku va xiphorisa va nga focus ngopfu ka timhaka ta ku tihomu a tirhisiwi ku ri another way ya ku promotiwa vukhamba for example botsat vanhu lava va vulavulaka ku hi vona kwalano profile ya vona a ya namuntlha i khale ka yi tiviwa muganga leyi hinkwayo vona va xiphorisa va endla yini to track down or va tirhisa intelligence ya vona ku kumisisa ku mpela vanhu lava ku nga ku ri vona ti-culprits na hi ku botsat hambiloko vanhu vo risa for example loko vanhu va lava ku ta yiva va ta endla timisi hinkwato ku tihomu va tikuma va nga ha dlaya na vo va risiwa lavo loko mi languta timhaka ta ti-cash and transit states vanhu va cincini ku buwa tibomo ku nyikiwa swilo leswi hinkwaswo ku na ti-measures in place mara ku va lava mali vanhu va yi fikelela mara mehe xi vulaka xona hi ku maphorisa ti-suspect leti culprit leti va ti tiva for many years a hi mhaka ya sweswi phe vanhu va lava ka maxavelo me ni tshama ka ximawusa mara na swi tiva ku na vanhu ka maxavelo va dlayaka tihomu va endla yini vona tanihi xiphorisa because va na that intelligence va na that capacity ya ku tsheka until va kuma ntiyiso wa mhaka mi nga si famba na n'we kambe ma swi tiva ku na mhaka leyi yin'wana yi vulavuriwaka ya timhaka ta ku va swa tiveka kambe n'wina mi swi tivaka a mi swi vuli a mimi ya nyika vumbhoni mi ku mina hi mi phete botsat loko ku yiviwa tihomu loko munhu a fika pfula case va hlamusa ku ti-suspect vo mani vanhu a ni mi byela ku vanhu va ka maxavelo va vulavuriwe khale na khale va endle yini ku fika sweswi va nga ta ku hi lavisisile kumbe ku munhu loyi a yena kahle kahle ya rhuta tihomu wa ku a vulavula ku ti-suspect vanhu va swona a ka tiko rin'wana na rin'wana ku na ti-suspect leti ti ripotiwaka mara vona va ta ku byela leswaku a ni matwa swa ri a hi pfuna hi vulavisisi loko va suka kona va ya fika va ya tshama tihofisini va ku hwi hambi tihomu to risiwa botsat na va ri swa ta dlayiwa ke mi ta swi vona swi ta fika kwalaho nyama leyi va yi lava ni ni mi tweet rikotso mi nga si hlamula yimani ni sungula ni basisa leswi ni khensile milandzu mi nga ta na tlhelo rin'wana sweswo mi ngisela mugalelanong FM rikotso ku ya hileswaku hi le kule na swi heta kambe yimani ni twa ku va ri yini rikotso la rikotso mi ri yini ku na un'wana la ni kombela mi ni khomelo tani ni hlekani ahe mi ri yini n'we mina na mina ni ziliveliwa huma a xivaleni yo fika yi tipfuliwa tikhayeliwa ti fambiwa ti ya fika ku pambuliwa ya hi 1 letin'wana ti kumeka ni pfula case aka Malamulele na yimini va vuya futhi va fika va pasa yin'wana ndzeni ka xivala yi fika yi va tanda ni yi kuma yi ri na ntambu ni tlhelela futhi ni ya pfula case na yimini futhi va vuya ra vunharhu va fika va pfula xivala va nghena va fasa yin'wana va voniwa va ri vambirhi ni fika ni vula ku i mani na mani lava va nga ta mutini wa mi va ta fasa homu na vusiku a ku endleka nchumu na nyamuhlaka sweswi i swo heta lembe sweswi kambe a ti ponile tihomu ku fika sweswi i fambeni mi yingiseri luya ni ta tlhelela ka rikhotso se va vhe va hlamula xikan'we swi ri swimbirhi swivutiso leswiya ma yi vona mhaka ku endleka yini hi kona ku ta korrekela wena Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki munghana lonene FM makombandlela yingisela thwi eka SABC Plus tshame ku va na nkulukumba wun'wana kwala ka Afrika Wa Vulavula ku ni kombela homu ya mina ni nyikeni homu ya mina ni xiphiqo lexi hi nga langutana na xona vana va la ku fuwa
bola go vese ba kwala ndlela le imane ya ka khotso eta ba chucha ba le ka swin'wana ba ngiri ku sululamiseni kambe a heta tshama na voyi va vutisa mi vutisa swivutiso kambe hayiko imane va chucha ku na swin'wana va ngiri ku sululamiseni sweswi hi vulaka ku va lahlekeriwe van'wana va vatirhikulobye se va hetelela va na hetelela va ka xiyimo xexolexo xa ku va fa va lulamisa ku va veka tindlwini ta vona to hetelela hi ndlela yaleyo ri kotsa a hi hetiseni hi va lava vayingiseri vambirhi mi ri yini ka vona inkomu mashi leyi yi hetselaka yi karhi yi hi vava hi leyi ya ka Malamulele la muyingiseri a kombisaka ku tihomu ta yena loko ti yiviwa a vula na mavito ya vanhu lava va kumekaka va ri karhi va n'wi yivela tihomu ta yena se hi leswi hi swi lavaka aka va aka tikulunkulu ku va ri na vuxokoxoko va hi nyika mara sweswi hi vulavula nandzu wu nga swi khoma se loko ri ku muyingiseri loya mabasa a va swi kota ku kuma tifoni number ta yena a hi ta ku hi kuma ra case number na hinkwaswo ku kota ku va swi lavisisiwa kahle ku loko ri ku munhu a yiveriwa a karhi a vula ku ni yivele hi mani miehleketelero va nga swi khomiwa swi vula ku swi va swin'wana loko ri ku i ntiyiso va vulavula ntiyiso ku va vurini ku i va mani yaleyo hi ta kota ku hi landzelerisa ivi hi kota ku vona ku va ehleketeleriwa lava va nga na vutihlamuleri eka ku yiviwa ka tihomu ta vona va hetelela va byala vutihlamuleri kambe ngoveni le ka Ximawusa va kombisile leswi va nga kombisa swona i ntiyiso mahaxi loko ha vulavula hi ntirhisano va tlhela ku va gimeta loko ri vumba twisise kahle va te ku ta yiviwa tihomu ku yiviwa na varisi i swivala swi nga ni xikombiso kwala ka khakhala ni tshama kona swi hlayile swinene tivhene to impela ti ya gada xivala na murisi hi ta tikuma kwihi kambe loko mufuwi o tiva mirisi kumbe risi wa mina i munhu la taka huma kwihi hi swin'wana swa swiphiqo leswi hi nga na xona tihomu leti mi kuma ku murisi loko a vuya i ti tshika nhoveni 1 2 3 mi ya twa va ku ti dlayeriwe ensin'wini ya ka swimanimani ti fika ti pfaleriwa varisi lava vona a va connected na vanhu lava va nga ku dlayeni ka swifuwo leswi na mara loko hi va hi ri hava ntirhisano nga mi kuma ku i ku dlaya munhu mi kuma ku munhu a ra tihomu ta 15 va dlaya va hisa lava va na nsele kun'wana va tlha va humesela marhole mi hleketa ku munhu i fane a hanya njhani swifuwo swa yena swi lahleke hi ndlela yaleyo ku pfuka mavabyi hinkwawo hi hetelela mi vula yini ku humesa marhole mi kuma ku homu yi mithini loko yi mithini va humesa marhole va tshika marhole leyi va rhwala tiko ene futhi leswi ti dlayisiwaka swona ti va ti ri karhi swi vava swinene mara ho kombela swinene aka vafuwi loko yi tshuka hi va vitana aka ti-stock forum meeting a va ti na loko va ri busy a va rhumeli vanhu hi kota ku va hi vonisana ku i ncini hi fanele ku va hi xi endla hayi ku a va khomiwi va ehleketelero va kona lava nga khomiwa van'wani va gweviwa va tlha va tirhela swigwevo swa vona loko va hetile va tlha va vuya kwala ka community hi ku munhu i mudlawani a nga tshiki i tlha a ha phinda sweswiya a nga khomeriwa swona mara loko hi tshama hansi hi ku hi ta yisa blame aka maphorisa hi nga lavi ku ta na xitshunxo hi swona swi endlaku minkarhi hinkwayo mi kuma ku hi hetelela hi karhi hi twa ku vava na hina hi twa ku vava hi timhaka ta ku district commissioner loko mo siku rin'wana mahaxi hi mi rhamba ku tana na michiningi va ri kona ku ri na case leyi nga khomeki I'm telling you mi ta n'wi vona na phorisa ku i nyenyano ya ntirhweni mundzuku wa chava hi leswi va swi vulavulaka hinkwaswo swi ba nhloko ya vona kambe loko va karhi va hi rhuma ku famba ni mi ya tirha na hina hi meka sure ku hi tirha hi ku hi tekela hi tirha hi ku tshembeka ku endlela ku amakumu ka siku va ehleketeleriwa lava a va khomiwi ene nambara ya general Mashava yi va yi ri kona loko ri ku va vona ingaku na tirhele leri va ri vonaka ingaku va sola aka hina hi ri maphorisa va na mfanelo yo va hi ripota ivi ke ku na swiyenge leswi tirhisiwaka na ku va swi karhi swi lavisisa hina ka swin'wana swa swihehlo a ku ri ku na hina hi ri maphorisa hina xiave aka ku dlayiwa ka tihomu ta vona se ha lavisisiwa na hina hi ri maphorisa a ku na loyi a nga henhla ka nawu as long as vaakatiko va karhi va nga enetiseki kambe vaakatiko ha kombela a va hi pfuni ku hi nyika vuxokoxoko aka loyi hi nga ku n'wi laveni ku va a ta hi pfuna hi vulavisisi aka mhangu ya ku dlayiwa ka tihomu ta ka xikhumba leti ti nga ti ya kumeka aka Maxaveni nkulukumba yaleyo hi le ku n'wi laveni a va hi byeli a ta kota ku va a hi pfuna hi vulavisisi hi ku gimeta mahaxi Captain Malati lava a hi tiva ku ri vona head ya stock theft aka ti-police station leti hi nga ti longoloxa va promotiwile a ka ha ri captain lieutenant colonel and promotion ya vona a swi vula ku va humesiwa na le ofisini va yisiwa aka ndhawu yintshwa se ti-complain hinkwato ta stock theft munhu loyi a nga in charge sweswi i warrant officer Ngoveni nambara ya vona hi leyi landzelaka leswi vulaka milandzu hinkwayo leyi yo ka yi nga si gimeta yi nga fikangiki amakumu munhu loyi a nga teka vutihlamuleri bya hofisi ya Captain Balati i warrant officer Ngoveni nambara ya vona i 082 319 9745 i 082 319 9745 ku dlawa ka swifuwo mahaxi na hina swa hi vava hi ri maphorisa a hi khomana hi hlanganyandza yini
records vana na ku hela ka viko lokunene yana ni mi heleketa vatirhikulobye etindlwini ta vona to hetelela mi tiya mi pfumela ku ri i ndlela ya un'wana na un'wana hambi sweswi un'wana na un'wana swi nga oloviki ku swi mukela loko swi humelerile khenseli swinene inkomo swinene ka vayingiseri khensa sweswo lingisero Munghana Lonene FM Sergeant Records lava hi bula na vona hi mhaka yeleyo ya ku yiviwa ka swifuwo mi vhe mi dyondzisa vana va n'wina kwala kaya ni swifuwo kumbe swifuwo kahle i tihomu timbuti tinyimpfu tihuku sweswi swi tshamaka kaya loko se swi va swi ri le khwatini a hi swifuwo i swiharhi a hi va mhaka kona okay a hi tweneni loyi kambe vulavula hi swona loyi kumbe a nga vulavuli hi swona leswi hi vulavulaka hi swona kambe a hi tweneni loyi khala na vayingiseri va Munghana Lonene a ka ha na lexi hi nga xi khomentaka loko swi ya ka ku tlakuka ka mafurha tiko ri xavisiwile botpheta a ka ha na lexi hi nga xi vulaku vurhangeri byi le ku tsandzekeni hi to amukela ku leswi nga humelela Zimbabwe na va Mozambique na matiko man'wana ma lama Afrika kumbe man'wana na man'wana ma lama nga na vusweti na hina se swi hi fikerini ku hi swela hi ku nga ri khale na lofo hi ta ti xavela hi 50 rand leyi nga ta va hi ri hava yona na yona a swona kini botpet loko swi endleka a hi to chusi hi sungurisa kwalaha ka ti-border gate n'wana na n'wana ya ka vona ivi hi sungurisa kahle inkomu ahe botpet na vaxumi bazi leri va ha ku ri hlayaka emahungwini va nge va kume munhu a ri na swiboloki ndzeni ku hundza ri hundze emavokweni ya va lavaya va sechaku kwalaya ku hume mali ku ri muyiza loyi a kota ku hundza laya va ve na tip off kusuka kwele se swi vula ku loyi a nga kuma mali kwele hi ye a nga fonela maphorisa ku na bazi ronge ri nga na swonge hi ku already yena mali u yi kumile a nga ha yileli nchumu mara i ri sechile wa swi ta ku ri hundzile that's why a kumekile inkomo ai rolani mzamani mahungu hi kona ku ta korhekela wena Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM makombandlela yingisela twi eka SABC Plus inkomba timinete ntsena ku phela wura ya 13 na swi twisisa ku Munghana Lonene mi teka xiboho mi ri ka ha ta tin'wana tinkambe mi ta ti mi nga ti tivisa se swi ni hetile ni vula ku ni khome dokodela Thomas Chauke hala ni khome King Munadala ni khome Makhadzi hala Limpopo hinkwayo fu ai kona ka hey a xaveni mathikithi ya hina nkarhi wa pfumela ene mi tiyisisa ku mi xava mampere hi ku ni swi vonini n'waxemu ana va na ntwela vusiwana vakulukumba lava va yimele ha gedeni loko ta na thikithi ra mixaxaxa vo tlherisa va tlhe va ku hoxa ai mara leswiya swi hoxa vhene munhu a jikajika rena festival yi ze hela munhu a ri hayi leswiya kumbexana va fanele va nga ndli swona ka ni vulaka loko va n'wi tlherisaka rere leswo jika ni vula ku va n'wi hoxa vhene va jikajika rena festival yi ze hela hi mhaka i te na mathikithi ya vukungulwana yo ka nga ri wona hayi kona xavani mathikithi hi hlangana nkowankowa stadium hi ri 4 siku ra vumune ra n'hweti leya ya hukuri ya tiphina na tinqambi teru hi ndlela leyi mi va twile va ka va xaxametiwa hi ku hambanahambana ka vona mativana va general musica ku hlaya yimani mina nga ha swi hlaye ni pfumela ku mi swi twile xin'wana hi mathikithi lexi ni tsakisaka hi leswiya swa ku loko wo xava thikithi ra wena ivi i ri posta ka Facebook kumbe ka Twitter kumbe ka Instagram Twitter kambe lexi ya X ne ivi i tega kumbe i katsa na Munghana Lonene ku nga va ku ri Facebook ku nga va ku ri X i ti katsa kumbe Instagram sweswo i katsa Munghana Lonene ku tiva mani i nga tsavuriwa i va wehe i nga ta tikumela thikithi ra VIP ene leswi ni swi tivaka Munghana Lonene a va kholi
i nga kuma ku loko va tsavule wena i ri wexe va nga ku nyiki thikithi rin'we ra VIP va ku nyika mambirhi a hi vanhu vo khola a hi vanhu vo khola ka Munghana Lonene n'wino kambe biswiritano a ka ha salangi masiku a ka ha ri na ti-4 tin'wana ti nga ta va kona hi nga se ya ka festival hi ndlela yaleyo loko ya Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ku ti ku nkhomete timhaka kwala mi nga koka ka 0860002543 mi nga tirhisa na mathebula DP at sabc.co.za loko a vulavula hi ku hi mathikithi Munghana Lonene FM yi le Giyani a band store hi yo mhaka meni ri Polokwane loko vo va ya Giyani mani Giyani va ko band store kwala taxi rank ahansi ka vuhosi bya ka Siyandana se va ta va kha va ri kokwala va kha va vona ku mi hetelela mi tiphina n'wina kwala a Benstone themba ma va vona nongonoko wa dzuma na mina u ta haxiwa Tiko kusuka kwalano na khoma ndlela va ta mi tisela wona kusuka kwalano hi leswaku ka ha ri na swo swi vula ka ha ri havo yi va ni teka tinqingho ka 0860002543 sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika Wa Vulavula Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi chuchekini va ka hina hi tisa mavonelo hi ndlela yaleyo un'wana hi loyi nhleka ehlekani botpet na vayingiseri va Afrika Wa Vulavula a ye buto mina mina swi kala vito la ka nkurisa sonke botpet ni va twile record loko va kha va vulavula hi nxaxamelelo wa xifuwo va kha va kombisa mara lexi me ni nga vuya ni xi maka ni make laha ka loyara leri vungu ri kona ku ri nga endla miehleketeleriwa lowa ka Maxavelo swi vula ku xiphorisa hi vona va fanele va famba na loyara leriya ri ya va komba laha miehleketeleriwa loyi a nga kona hi ku vona va swi tiva lava loyara ku i le kwihi va kota ku hi veka rivaleni se a ni ri na vonelo rero botpet inkomu no ni koma na khensa swinene a khensa swinene buto mina ntiyiso swin'wana swa leswo kumbexana n'wi mi tivaka nawu hi pfuneni ku endleka yini loko xiyimo xi titani munhu wa khomiwa loko mina ni tani hi mutivi wa nawu mi kwihi hesi va ra Cedric hi byeleni hi nkarhi wa n'wina lowu va Ntsako mi kwihi va Arthur mi kwihi Athas mi kwihi hi byeleni hi n'wi mi tivaka nawu hina hi wu tivi loko munhu o fika a kumeka a xiyimo xi titani a va fanele va n'wi khomile wa loyara kumbe ku endleke yini kumbe va n'wi sindzisa ku tisa ni swanani wena tisa n'wi tisila hi pfuneni va GA mi kwihi ni siye mani un'wana lo hlekani minjhani Siphetino hallo ni twa vito rin'wana ni ri twisisi Siphetino i yini ya i vito ra n'wina khalanga loko swi ri vekiwa kahle no mi funda kahle ai okay meri yini n'we kahle ya Siphetino maseni a hi rhangeni petrol ni kahle tiko lera hina ni hayi ri mbombomelini vonani sesi heta ku joyiniwa hi matiko yan'wanyana aka BRICS hi na Saudi Arabia na Iran lama nga rich swinene hi oil swi hi pfuna yini ku hi va na wona loko ri ku petrol ya ngetelela hi ndlela leyi hela ku ngetelela ka petrol swi endla ku hi tikeriwa swinene ka swilo hinkwaswo ma vona na matandza ya durha na bilesi hinkwaswo ivi hi taka leyin'wanyana ni tola a va ri le hi vula na la muakatiko wo sungula president ya hina a va ri kwe a va nga ri le a Bay Bridge va yi vona kahle problem ku humelela yini mara a ku na nchumu lexi va xi endlaka ku controla ka sweswo loko leswi va hi endlelaka swona ko va lip service ivi mi langutisa ti-public institute hi leyi railway yi wini swimela swa ha famba Eskom a ni vulavuli yona ma swi vona ku humelela yini kahle a to dya tiya Magoveni Siphetini hi le Magoveni loko hi ku autopilot hi vula swona hi mpela hi ya kwihi hela swi twa ka hanyiki ma swi vona ku humelela yini ni byeleni Saudi Arabia na Iran ti ri timbirhi ntsena ku va hi sayine na tona pact yo hi twanana na vona a swi fanele swi hi chipisela oil njhani hikuva vanhu lava hi vona matiko lama nga na oil xana ku lo sayiniwa kumbe ho hemberiwa
taputisa mani ta byela mani mhaka yale mi taku na yona yi na nkoka ngopfu loko ka hi languta ka timhaka ta ku hi tirhise ko tlula kwalomu ya ka 75 wa mamiliyoni ya tirhandi ku sirhelela vurhumiwa lebyi byi ri koho byi tela eka nhlengeletano ya BRICS leyi nga ri ku hi pfuneni nchumu namuntlha sweswi loko hi kha hi durheriwa hi nxavo wa mafurha hi ndlela leyi. Absolutely, Stetsino. Tsanana sesi yo durha ku ya kule. Sesi hi pfune yini hi sayinile Saudi Arabia na Iran already va fane va hi nyika oil hi price yin'wana leyi nga reasonable swinene because xin'wana xiphiqo i ku mi va ta mi nyika oil mi ta ndla yini hi yona hi ku leswi a mi swi tirhisa swa ku hlantswa oil yimbisi a ma ha ri na swona. a va ha ri na swona mulantisi leswi a swi hlantswa Brent crude oil already a va ha ri na swona swi ye kwihi lexi vavaka hi lexi maseve a ni tivi ni nga vula yini mara leswi ni nga ta mi kombisa ni nga mi kombisa loko no va na problem aka Munghana Lonene a ni ta vulavula swin'wana ka vurhangeri bya n'wina ivi byi teka magoza aka tiko ra hina hi wahi i mani loyi mi nga ta ripota ka yena a ku na munhu loyi mi nga ta ripota ka ku lo create-iwa ti-position loko mo swi langutisa kahle hi mpela ku na minister of women ani aka president ku tlhe ku va na minister of women general ivi ku tlhe ku va na ti-deputy ta vona a hi va tivi na mavito ya vona ku endliwa yini a ko nyikaniwa position ku horiwa timali and a ku endleki nchumu vonani a Pitori ma ku vona laha a va ku hi le a sport center laha UNISA a yi tsalela kona ti-exam na IEC a yi khoma ti-election a show ground liya absolutely dilapidated a yi nchumu ko va hava vanhu lava a va fanele va rhumerini va ya gada ndhawu liya va yi veka because i national key point xana i mani la swi tivaka ku national key point i yini hava vanhu a ku na vutihlamuleri bya helo a ku na ku mi ta va ripota mi ya kwihi ivi mi ta ka liya yin'wanyana liya dola mi kha mi vulavula hi yona station va sola president ku ha teke Judge Zondo loko mi swi langutisa ka yena na Judge Maya Judge Zondo va teka position liya before Chief Justice Mogoeng va famba phela Judge Zondo va qualifier straight mara already swi endleka ingaku Chief Justice Maya hi yena loyi a ri na advantage and advantage ya Chief Justice Maya i mhaka ya ku mbale xibelani a ni tivi ku ma ni twisisa se hi tlanga ti-number game instead of productivity kula tikweni lera ko va na nchumu hi swona Kensi 0860002543 a hi twi un'wana mingiseri loyi papa mi hlayisekile hina valava hi ngo vona hayi khensele botpete i ximali muyena noko no va na xirilo lexi xi nga pfunaka un'wana na un'wana ku nga ha ri na vana la kaya lava va ha ri xikolweni van'wana vo pasa metiriki sweswi vana lavowa a va nyikiwi tibazari ene va teka bazari va nyika munhu loyi a nga le prison maybe u na 65 years va mu nyika bazari a dyondza and loko a huma a nga yi ku tirheliwa pensionini ku fana na mina na 46 years ni dyondzile hi bazari mara loko ni ku ni tirha va ka tikhampani wa criminal record kun'wana va criminal record mara 2018 ni expire ya mina ni kumeka ni ri ku tirheni the past 2 years a ni ri ka APWP sweswi va vuya va ku na lava va nga tshama va khomi a ta ha humi tindzilo sweswi va problem ku ri va teka tibazari ta vana va South Africa va nyika vanhu lava nga bohiwa eku veni loko a huma i na masters na owners na yini loko a huma a nga ha yi ku tirheni so ni vona ongari government le ku lahleni ka mali hi nkarhi wolowo eka mina n'we mi vula hi mhaka ku se a swa ha mi fambeli leswi a swi mi fambela mu nga vuli no i khale ni lava ku nghena le va ni zama ni faka ka lava swi ri ku na van'wana a va fikile va inani lava va bagreji ni tshama ni va nyiketa yona ene loko ni vula mina swi fanele ku tirha ni ku rhunga mina sweswi so leswi hana a ko va ku pfuna ku ni na production financial management na production production ni nga swona hinkwaro mina ni dyondzela ku rhunga na xinene na vana va rhungaku na vona ku na leswi va rilaka vana va ka kaya va tele vanhu na tikulu vafana va telela ka mina no va rilela yini va ku tala a va ri a va humeleli mara loko ya fika president u ta kuma maybe ni nga 90% vana dyondzeni mara ku va huma kwini va tshama ku va na criminal record maybe munhu a endla na sentence va ku nyika bazari munhu a endla ku na sentence va ku nyika bazari swi ya mi pfuna kwini xana hayi milawu ya tiko ra n'wina na yona ni mi twile buti Ismail ni mi twile 0860002543 kandiya la
sweswo mingiseri munghana lonene FM 22 timinete ntsena kubila wara ya 12 nangona ku Afrika Wa Vulavula ka munghana lonene FM. Bootpet xikan lonene a tiko ra hina hi le crash siku rin'we ntsena Bootpet ta ri kombetela hi rintiwo tiko leri ra hina leriwa hi le ku ri onheni ene ku komba ku ri le khe xin'wana na n'wana u ti endlele sweswi tlhavatlhavana swi dlayetela yini munhu a nghenisa ku yini la South Africa kome swilo leswi nga ta dlaya vanhu njhani a hi na safety vulawuri byi kona ku na gezi a ku na mati swilo hinkwaswo a swi na control inkomu kuna mingiseri loyi hlekani mindyangu pfuka swi tivi ku se hi ta ku hi pfukile kumbe hi ta ku yini kambe swi na mhaka hi pfukile hi ngovo hi pfukile a khensa mina xi lava ku vulavula xona hi mhaka ya service delivery leyi un'wana na un'wana a complainaka hi yona na ta nyika xikombiso i ku problem hina vanhu laha tikweni kumbe mfumo wa hina a wu tholi vanhu lava nga na ku tiyimisela na ku tirhela tiko ra hina na ta nyika xikombiso hi munhu un'wanyana na n'wi tiva na kwala ka munghana loyi ni u fikile a tirha hi mhaka ya mapatu a tirhaka hi mhaka ya mapatu ni vona na progress ya kona yi ri yikulukumba swinene na ta vulavula hi kulukumba Simon Stall hi huma Green Farm ku kumeka ka Malamulele a va swi tivi ku na siku rin'we va nga fika va ni siya ofisini ya vona ni tsali ni hanguluxa maphepha ivi ni ya kuma na ti-record tin'wanyana mara na swi tivi hi nge nidi loko va ni kuma kaya etlimusi kulukumba luya u na ti-record tin'wana to tala ngopfu ti tlhela ni chuha na mina ku munhu lowu kasi u le ku endleni ka swilo ku tirhi kulukumba ngopfu laha kaya na ti-email ti rhumelaka ka ti-department hi ku hambanahambana na ku pfuna vanhu vo hambanahambana ku ri hi laha ni nga swi vona kona ku fana na ka Malamulele a hi ta hluvuka loko masipala wa ka Malamulele kumbe wa College Chavani a wu tirhisa kulukumba luya ni mi nyika xikombiso xin'we sweswi ya mapatu ku na email yi nga rhumeriwa kha yi confirmiwa hina hi Human Rights Commission va confirma timhaka ta vulavuli na rali na public works ya Vembe va vula timhaka ta ku patu ro huma le ka chipisi ya ka Magona ka endliwa xikombisi ro yimela budget i van'wana hi vona va nga phusha swona ku na mapatu mo ringana 4 lama va nga confirma ku ma fanele ma cheliwa gravel ku ma celekini i mitirho ya kulukumba swithole yaleyo mara loko hi langutisa vo ti tshamela kwala Green Farm mara vona ve le ku tirheni i munhu la nga yi tiyimisela ku tirhela vanhu hi rila hi service delivery va ri kona vanhu lava nga tiyimisela ku tirhela tiko kambe hi ri mfumo wa hina a wu swi langutisi sweswo I'm sure ma va tsundzuka mhani Rebecca Mayela lava va ri khomile ya va khomile ka EFF Vembe hi nkarhi wa a yi dissolviwile ni tsundzuka swin'wana va tshama va interview na kwala ka munghana lonene siku rin'wana ku na strike ku na ku kombisa ku vilela ka Malamulele hi mhaka mapatu va fiki a va ri kona va fikile na matsalani hi nkarhi walowuyani ku nga Donald Baloyi wa EFF ivi loko va karhi va yingisele leswi a va karhi va swi hlamusela laha kulukumba switolo va ku kulukumba lowu na n'wi navela ku n'wi teka ni n'wi yisa ka provincial parliament ya Limpopo a ya tirhela hansi ka EFF loko swo lava vulavula na vona a ni tivi ku va heti va vulavulini na why hi ku va twile leswi va vulavurisaka xiswona kumbe leswi va endlaka xiswona kwalaha tikweni mara vanhu vo tala a hi na mhaka na swona ngopfu sweswo kumbe na mfumo wa hina kumbe masipala wa hina a wu va langutisi na swi tiva ka masipala swi nge le kumbe na namuntlha ni vulavula ku va ngheni ka masipala namuntlha va kha va vutisa swin'wanyana ku va na ku tiva ku humelela yini kwalaha ka Malamulele i munhu la nga tshamaka a ti yimiserile siku na siku loko no fona va ta n'wi byela ku namuntlha a ni athendi problem ya so kwihi ku ri ma swi vona i vanhu lava kotaka ku tirha hi rila hi service delivery mara lava tiyimiselaku mfumo wa hina a wu swi koti ku va vona u va teka u va veka laya va kota ku tirha va tirhela tiko u va teka u va veka na va nga ha tirhi hinkwavo na va lava tirhaka phela va tlhela va vula na le ka ti-interview va ku mina ni tiyimisele ku tirha ko va ku munhu la nga swilo swi nge le ngatini ni ri a mi swi koti ku swi susa ka yena munhu la a tirhaka hi ku tirha ku tiyimisela a mi nge swi susi a va vona na vana va hina na ta mi nyika xikombiso xin'we xo hetisela matsundzuko loko i murhangela ta ku vula timhaka ta ku ri ku fanele ku van'wana lava nga tsandzeki ku lunghisa tibazi kumbe transport yo va yisa vanhu ka FNB va kombela ku resign loko va karhi va tirha van'wana va swi blame va ku ri why a kombela vanhu va susa vanhu va hlongola mintirhweni hi leswi ka EFF ve le ku traininga vanhu lava nga ta kota ku yimela tiko kumbe ku tirhela vaaka tiko hi ku munhu un'wana na un'wana loko a ri murhangeri kumbe a ri tshamele ya ka khansele laya u huma a branchini ya yena u fanele hi leswi a xi kombelesa ku ri timhaka ta a branchini ya yena a va organizele transport yo va yisa FNB vanhu lava a va rhangelaka kusuka branch ya yena loko wa ha tsandzeka ku tirhela vanhu va le branchini ya wena u ta swi kota ku njhani ku tirhela tiko hinkwaro swi komba ku a wu swi koti ku tirha mara a va swi voni sweswo i training leyi yi nga ta endla ku swilo swi tshamiseka inkomu khesile 0860 002 543
nihlekani Nhlekani walikosi njani? epokeni mjani a ni tivi ku laha mi nga koho mo va ntirhweni ku endleka yini ku twala lavan'wani ku tlula n'wina phela Ya ngiyamkhomela man isound ya background engakomba entirhweni mara monzama ku move nyana nyana sa 2 minutes nyana. Vuphethe ni twe minkarhi mi kombisa na ku vutisa kumbe ku humela a handle ka leswi mi swi twa hi vayingiseri kwalani kwalaho ka ku yiwa ka swifuwo leswi swi nga le ku vulavuriweni swi nga le milon'weni swi nga le ku fambafambeni kwala tikweni ni twa mi vutisa nkulukumba rikhotso mi va kombisa ku swifuwo swi ku yiviwini va tiva yini mara mi tlhe mi kombisa ngopfu laha ni ta ku ndzeni vuyelanyana ka yona i ku mi kombise ku na mapoto ya byabyako a va swi hlamulanga mara ni twe mi swi kombisa va ku na mapoto ya byabyako laha Giyani so a va zangi va yi thaki va swi bakanyela a tlhela ni tivi ku vo ka va nga swi tivi mara hi kwalaha ndleleni ya xavisa kwalaha ndleleni loko ni languteni ene hi leswi vayingiseri a va vula swoho kwala va ku mapoto ya byabya a swi tiveki ku tinyama letiya ti huma kwini ni tiva va swi bakanyela tlhela a va zangi va lava ku swi hlamula ni ku ri nga ta va na nkateko ku ni kona va ha ri koho kwalani kumbe na mina ni loko ku ze ni nga ha swi landzelerisangi a ku ri mina ku ze ni nga ha swi landzelerisangi a ku ri mhaka yaleyo ku ni ya lemuka ku kumbexani va masipala hi vo va ta hi pfuna ku antswa ku tiva ku vanhu lava va tirhaka laha va swi tiva ku va ndla yini na hi ku va swi kuma kwihi sweswo swa ku taniya a ni ku na tindzawulo leti tirhaka swona i ntiyiso khalanga na ku vhele a ni loko mi ri moyeni mi tirha swo tala ngopfu swi ta emiehleketweni na ku va ku vhele a ku ri na timhakeni ta ku vayingiseri van'wana va le ku ngheni va ti humesa a handle ku va le ku loveni va le ku yiveriweni no a swi na mhaka khalanga kumbexa va ta hi hlamula nkarhi lowu taka na vo va masipala so a na ku hundza na ku hetisela leyi ya president ku hlangana ka president ya Zimbabwe na president ya South Africa kulukumba Ramaphosa na kulukumba Minangwa wa tolo leyi ka bridge a ni voni swi ta ku ta va na ntlangu wo baleka ngati ku hlangana ka vona hambi vo ka va nga yangi leyi loko a vo vulavula na minister of defence force na Thandi Modise a yisa masocha ya nambanamba na darata liya khona to khona vale and then loko se va vuya lava byela bekisele va ku minister sele ni kombela u humesa ti-draft kumbe u kombela u humesa maphorisa lama nga ta patrola ku fanele leswi a swi endliwa khale vo 2004 5 kwala loko ni xambela Joni malembe ndzhaku a ku ri na ti-draft leti a ti famba ti olela munhu loko a fika a yimisiwa a ni famba na green book vutisa yi hlakala na endla yin'wanyana yi hlakala ni ku na endla smart card hikuva ku everyday loko ni karhi ni famba xitarateni xa Johannesburg Alexander tshembisa ku ni hinkwako laha mhaka ta koho maphorisa a fika va hi yimisa hi vutisa ku huma tikweni rini and then hlamusela ku huma kwini and then i kota ku humelela a handle hi ndlela yaleyo se loko swibuluko swa humetela swi nghenetela laha vutisa i problem swibalisa swi lo ku ngheneteleni swibuluko swi lo ku ngheneteleni ti-ATM swi swana ka ndhawu wa Zume ha ri na tona hi fanele hi ya Giyani lava 100 rand munhu na xi 100 rand ni faneke na draw Giyani loko na khandziya i mali muni i 60 rand ku ya na ku ya Giyani a sana 40 rand a swi matani limitini i mali ya ka ku hela ka vhiki khezini vuto wa mina ne khezini xilumani i tiyisi ti onhela xikaveka yena kona ka humerisiwe hi ncindani Eric Mavas mina ni khalanga Pet Mathevula vana na ku hela ka vhiki loko nene mi hlayiseka ne mi tiphina ka hinkwaswo leswi mi nga ta swi endla mi swi endla hi vutihlamuleri handle ka sweswo na ku dzuma ra mina wu landzela kusuka la Ben Store ku vele hi kwihi mchangani na Ike va ta mi byela mina ni ri hayikho a hi tweni mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya ta yimisekwini tata laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula mahungu